really value all of the efforts that I know you're going to put in over the next few days. You'll never walk alone, yeah? Diolch yn fawr iawn. Wel, dyma ni wedi cychwyn ar y daith. Da ni wedi gwneud 6 milltir yn barod. Cerdded ar hyd y traeth yma hyn a wedi cyrraedd y mwmbles. Dim ond 194 o filltiroedd i fynd. Mae'n dipyn o ymdrech. Mae'r tywydd yn boeth, mae'n gadw'n boeth drwy wsnos a da ni'n mynd i chwysu. So please, go on our website, cerddwnymlaen.com or www.walk-on.co.uk. Go onto our Just Giving page and please donate so we can beat last year's total of £92,000. Come on, we can do it. Let's try and double it. Dwi'n teimlo'n iawn hyd yn hyn. Just poeth, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod y peth mwyaf amlwg i ddeud, really. Just poeth, bach yn lloslyd. Mae'r tren newid yn esgidio ffwr rwan, so fel ni'n dweud, dim ond un diwrnod dwi'n neud, ond dwi'n meddwl bod yna'n ddigon, de. So, dwi'n meddwl efo'r poethyr a bethau hefyd, mae'n dipyn i'r boi sy'n neud y 200 milltir. So, hat i ffwr, de. So. Few niggles started already, you know, we've only gone 10 miles down the line and there's a few small niggles and you can sort of see already maybe which walkers are going to struggle a bit later on. Yeah, everything's going okay so far.